O te toi whaafelo I atu I lau whaafonga angai le nei tae au, ma lo le soifua manuia, usi mea lau whaafonga o tala o le asolua. Ua tau nu manuia le whainga malanga le palemia malana awi Singapore. O le whaato ato e whai malanga leo Jacinda Ardern ini ana malanga whaavau malo I le silia malilua tausanga, ma I reporti ana po o le ana whaafelo ia I le ofisa o le palemia Singapore. O le anau I atu I Keynes au se tali e le whainga malanga na nafi ai ele I whaawa watu ai Singapore. O le so whaasolo atu a tae au, o le aiele pale mia ma le au I Singapore a o le itu ua mo Japani, lea o le ano nofo ai se ia o atu I le aso sa. O le sini au tu o lea whainga malanga, o le whaalau I loa atu a ni usila I ia atu nu ele ngata iana fe whaatau wa inga whaavau malo. A o le toe tatala ai e feso o ta I maisi atu nu talu maiona tapu nia o no le whaamai. Paule popo le ngolo iai, o le ono mau o se tasil au malanga le koviti, ai mai le pale mia, a whai ai o se tūlanga whaapea, o le ale e whaatu saina le sui o tonu ma whaanofo esea, I le manuia o ni usila, mai ana fe whaatawa inga. Ua ngā ile malo e ilo le mawhai e toe whaafo I ei tangata ono whaatupu whaalave, po o tangata sulu whai wa mātu I aso le ngā tū la fono I atu nu una tupu ngane ai. O le wawa ai le malo I le mawhai e sui ai le atu la fono. Mai le minister fe malanga inga Chris whaafoi, ua te lele si tepu wala asia I talanoa ngolo o whaia pia nei. Whaatu sa yase e tema o le tausanga tālu ai. O se suinga na amata toe la ngā I le mai atatui tu lou o tangata whaatau sa I le countdown I New Leni au kilani le masino se tema o le tausanga walu. Pei ona whaia I le sa sulu whae mai I nei. Ahmed Samsudin, ma I whaamtalanga na toe tu ina muli mai o se ali ina whaafai ngā tau na toe tīpoti o na o le lave o le tū la fono wa tā ua le Immigration Act. Feso o tae matangata wa tā ua o Protected People. Ma I lea taimea o mai I le taimi nei, tā ue whaafoi o leo lo o tala noa le malo isi atunu olo o lātou toe tīpotia tangata wa tā ua o Protected People, po o tangata nei e la matia, pe a toe tīpoti o lātou atunu. O le vaiaso tālu ai na tūtula Iesu o le vaenga le immigration I luma o le komiti filfilia e tala noa a lātou sa I lilinga. So a tele o loo mo o mia le fesoasoani I pāketi, peitai, wa yeile popo le ngole ono le to e mau o fesoasoani tupe wha au popo na mau e ia au nanga a o iai I taimi o le koviti. Ta ua maile to a tele wa whaatalo sanga ina au nanga nei wa ta ua budgeting services, peitai il popo le ngawa iai nei o le whainga tau na whaatu mau le au whainga luenga. A toa ma le ono le to e mau o le fesoasoani tupe, tu sale ma le wha se fulu pasene. Ua tusi ai le to a tele o budgeting services I le malo ma whaatalo sanga, le whaatu mau o le fund po le fesoasoani tupe o lo o lato mawaina. Tali mai ele minister le social development Carmel Sepuloni, o le ua mai a whaamatu mai le vaenga tupe tele moia au nanga. O le to a tele o I lato na whaatalo sanga ina fesoasoani nei a budgeting services o tangata ta ito o tasi na a fia tupe maua, whaapea ngā luenga ona o le koviti. O loo so e leo le wha o lima o nisi o tina whaatau, I le aufai ngā luenga le kei Mari Hamiltone. I se video o toe salalau I lunga le Facebook, o loo mā wai le wha o ngā o tong se tatui to low, o futi ngā ulu, ai maisa le tau mawhaiane o nisi e fesoasoani e lavea I maile se kula tita mai tai. I reporti le Herald Masalo mia na mafua le nei misa, a o tau mawhaiti nā to alua na wha o lima I sui le aufai ngā luenga I tu ua le whalo o loa le kei Mari. E au noa ma le totongi mua o loa. Reportia na vave tapu ni a ia ma le whale o loa le keima I le pōlas to na I petu sale o le afol sfulutasi. Ma e o mai le taimea tu ufa ata sieta lo tae au, e le I mauti noa mai se wheloa I ngā leo ma le pūlengo le keima. I nai tu la e le I tupule a misa I Hamiltone, reportia ne fo I leo le isi ngau I le keima I Ford Road I Napier. Tala muli, Whaita wafe air purifiers e tatawona ki liwa ia o ngā a ole ia ele kuatalua, ai maiso le isi vai rusil koviti wanga I mai. Ua whaamauti no mai ele matanga luenga wā o ngā tāwala mai le Herald, ua mai a wha o atu I tua le wha se lau 5 se fulu portable air cleaners, ma o le se lau ono fitu o lea whainu mera, ua maa ua ea o ngai au kilani. O le sa fautua ina o ngai tatala wha malama ma whaitotoa, e tu iti ai le ta ai o le vai rusi, malama ti ai whanau ma le pipisi o le wha mai. Pei tai wa ile popo le ngai le ono le ma whai ona whaaua o lea whautuanga pe ao o mai le tau malulu. Whaali ai le sui al matanga luenga o lo o tau ma whai e wha o atu nei air cleaners ia o ngā ai ele umale masino me e ui ele I mauti no mai pe fia.
I nei tau mawhainga o lo ave fo ile wha mua mua ia o ngolo mawala lalo whanau o whaia tui ma boosters, ai mai se ai o le te leo le aafianga mai fesuia inga o le tau o le ai. O tala na o le nei tae au, manuia le nei aso. Vai malolonga i se